Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasi nakaliang jong ikum kinangayalam jong ka asosasyon. Kibadon na po ka Shetri jong ka Meghalaya Service Shiksha Abhiyan School Association Central Budi. Ngidon hang ni ban pentip ipi hukum ki paranoy ka SSA. Kibadon na po ka Jela Meghalaya Borok Keway. Kumban nakaliang jong ikum kasem ngilabu por ke sorkar hapo ka arpratorik naifep arajar arpuar halor kajing bomla ke sorkar bansiu ya kanikas pending salary ke jongi ke berasa menta nado Oktober November Desember Januari wat Feb te kumbang no bu por hak arpratorik jong naifep arajar arpuar tenre haduk menta mene nakaliang jongi kum kinoyalam juga asion ngimpat yo kanu ka respon nakaliang juga sorkar tekumta ngikwa ban pentip Ahmad jong pi ki paranoy ka SSA kentai bat senrang ki badon po ka Jela Meghalaya Borok Keway mapin sobha ban yemi pajba haka artorik match arjar apuar halor ka jing lektur pajba ka jungi kum kino hikai hangtai po sekretariat badya kani ka jing yaj pajba ka jungi ngin sedang na madan pulo nakatuka jaka yang kita supar bat ngintur hang tepo sekretariat bat kapor bangin sedang kalong karwe sistem menstep kumta lapen tu epi di paranoy kai SSA ken thai bat senrang soba sim ya kene kajing pentip jungi kum ka asyon ni Borok Keway bat sim ya kene kum kajing klik iwe lane dalade yalade nomor kene kade ka kam im kamyap jungi kum kinai noi kai SSA ngimdei ban susyong hakiying lane bangin suye snap suye pek yekiwe pat ndrai ngin mi pajba hang ni ban penpau kajing persya ya ke sorkar halor kajing lek menti kan ke sorkar ka jungi ban set ikula ko jungi menta ma sang menai ai tikini kilong kajing pentip ya baro kini